Ni njuma ingi kagita kangi gake gakugwatanira na uni kiri weru njuma ketheka mutegero weru TV ambirigire nwithiritwe na kiumia giki thongi woni mbita wantinyari kenywa cyane jamaza tukubanganiritio tukubona arua kiri nteto cietu Yara tukuthurania kiri nteto cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Skuru yare achuka kuingo kwa kagita nyuma ya chiari kuandamana bakienda mwarimu munene kwa everwa ku Akurobanjuri ncheke kuandamana na wingi bo moitha ntere cha Rwanda. Yetu sako gweka gikaro kya mwaka bagikongwera umbani bo bunene bwa utungata. Naro twakuretera gicunce kebithatu na kemuthia kirugonoro mwanya maukujamira Kugwatogeni okaire moru inkrimino monanirio mathithio utuko bonarwa tukanjiri antuto chitu skuru yare ya chukaningi wakagita gate kumenyeka bobo ni nyuma ya chiari kuandamana mwanka kiri obisi cia kithomo na kinyache kuandika arimo ni cho TSC bakienda mwarimu munene wa skuru eje kwithirwa kithamwa achiari baba barabokari na muthuro jo munene bathithitio ntubo bakiuga mwarimu ujo niwe Joan Muchina nethiritwa akibatara kumaruka skuru eje gitumi bakiuga ni kugwa gwa kithomo gwa kagita na ande aritwa ni berigeri kurekerwa rujo rukire mwankira kagita kara gagatumirwa Matimugambe no na report ije Kurui aria St. Bakita chuka gaos ningetwa mwanka gutaririrwa ngirwa kithomo nontu bwa maandamano machiari marabatindia kirio biji cha ithomo kaunti ya Tharaka Nithi tauni ya Chuka. If you are investigating me, I should step aside, waiting for the investigation to be completed. So you can't tell me you are investigating while I'm still seated in that office. We are fearing for our children now that we came here. Kuma nthiguru ikithiramo chiari umwe kwa bararurungana abantu amwe tauni ya Chuka kinya gwe kinya kaguru mugongo mwanka obichini chia kithomo kaunti ya Tharaka Nithi rwimbo rukurirwo mwake Muchina Mastingo. Lakini vile tunaona inaendelea saa hii they are off track completely and we want to make an improvement on that and we are starting today and we want to have a solution going forward. It is today or never. Mwalimu mwenyewe akisikia principal anaanza kutetemeka. How do you perform as a teacher in that school? You can't. The environment of Chuka Girls is toxic. And you're tunasema the person who brought that toxic must leave. For good performance, Muchina must go. Wathani bwa Muchina mwarimu munene wa cukuru ino bukinyite muthia nyuma ya ntuo na ntugo cia menemene tekeri gugitwikikaga Muchina atire maumithio gucenga na gucenga arimu kubathietiria na nkinya kubarutithia mbeca itabatiri na ndio tuko angered na tunasema hii leadership yake atuitaki huko tunataka aende. Another thing like now ile inasababisha the declining of the performance na ndio tunataka ikuwe unrest na ndio tumtaki huko. Unakuta watoto wetu wanalala very late then wanaamuka very late. Tunataka kujua kama wewe maidi yako haiko settled, kama umechoka, hiyo akili inaweza fanya kazi kweli? Na najua mtoto mpaka class, so I am a victim. Sijui kama mtoto wangu uko safe huko. Tusipomtoa leo, mjue mtoto wangu nitapata amekufa. Wakati mwalimu ananitanja, ananiambia your mama this, admission this. Gutakore na bunge bugutigererwa ngirwa kithomo kaunti ya Tharaka Nithi gukurukira munene wa kithomo Mbugua Kabaki arendekithia cukuru ino ya Chuka kwingwa mwanka gutairio humarukiri mwanka ogoro gutwikite kenda cukuru ya Chuka Girls icokia rietwa na nkinya maumithio make Muchina no athire Through late coming we have
decided that the school will be closed officially. However, I want to tell you this. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kiachuke gamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Akoro banjori ncheke kuma ntere chiatigania ntukia naro ni bathithitie maandamano kuma nyomba yao ya mumone mwanka obisine cha munini wa county commissioner ntere cha Muthara. Akoro baba bathithitie ojo ne kire bakuga ne gutejanirwo ni thirikari kiri mantu jegio karie mono gonto kura kurithagwa bakiuga maitha ni jatwikite mpanga kiribo. Akoro baba bagwite mawira ne jonthe jarabe kirirwo ni thirikari jatwikite jorongo ni untu maitha no jetagana mbere kubaithukira na kwiyandithia untu bwithiritwo bugitana mbere gwa kagita ga karaja ni arabendekithitie untu bubo kuthangikirwa na mpwe bakiuria kinya minister Murkomen gukira torone na kubatungatira. John Thiga na report eja. Akoro banjori ncheke kuma ntere chiatigania muthenya wa imunthi bakomanite nyomba ya njuri ya mumone gicigo bunge Tigana East bakionania kuria kuganira ko kumania na kunyoka gokaria kura gukoneka ntere cia andu ana chiatigania na araba nengerete thirikari mukana wa ntumo wanja utigiri bakubera na ata bakwenda nabo kumania na kunyoka gokaria oku Thirikari ya Mheshimiwa Ruto kuma yukuma Meru County yonja piu ile Meru County yonja toyiro ntobia to na ile to ina mwana to uitwa Kendrike waitao police station yetu menene ya Muthara ombi ya ile chi antuborai nara king'ombe na ng'ombe ile chi ni bainge pio kithandika baukilwe inya kidogo ibongele bange kana inya bachenchwe baraba iko tenenkere bange utobo kutumbekana ndio batu kura wantu kila siku na ng'ombe yote kila siku itokuinywa, lakini tunasema serikali itujulishe majibu ya hii maneno kabla hiyo Friday nyingine tarehe 6. inara kurwa bakumane na muthuro uyu bathire mweko mwanka bicini bwa DCC ntere cia murithi giciko bunge kwa Tigana East kenda kwira mararamiko mao na arabonekete bakiorotithire kiara minister wokare bwanda inwe Kipchumba Murkomen urabakuwa na mamitoro yangu ingogeni yake bataka kuomba Murkomen wangu kare tianto nuko thoteria kijara isi nanto nuore na inya ya utomba thirikari koko ate thianto na choka ngombe chetu ya chetete bataka kuomba Murkomen manta yara atorere akaindia sisi ate operation itafanywa katakuwa abwethero kwambereria narwa tero na ibwa yabura kurobe yabari ruare bagwa batwe utemuntu na andu a thirikari batwe twete kurikania thirikari atire Meru ireo na Meru ne kumia na inyabo batudhwaniria bura bakudhwaniria bangi itwonete operation ikibwithwa Baringo itwone operation ikibwithwa Pokot Meru re kete Kenya. Kwa hivyo machifu wote wa Isiolo County, machifu wote wa Samburu County na Sile County na Turkana County, sile wale wote wako pande hii ya chini, machifu waitwe watasaidia kueleza wale watu hawakuwa na ng'ombe wanatoa wapi, maana tuko sure wezi wanatoka pande gani. naraba muthia baugite kinya wamba bobo konekana bwandithia ntere ino cia andu anda chiatigania itakaba kwibithania na wamba bwandithia indibe na mworoto wa kubatunya ithaka ni mwana na kata ni ba utukunekana ko ikithaka kiwita njuri ikithaka kiwita atia barenda tubuaia bura batubuairie kithaka ne kira kingi ki barabara batula kwina ruta makara kuo Isiolo ni amantu yende yete ariku na kithaka bara kumenya na ibaritani na nene bo mantu ariku bakera bamye ni antu bakuriku kenda buki andira Isiolo ke ya kwa resort sete buya wetate buya kwenda kithaka kira tutenga tutengere kenda tutukora we ni maitha ya itoichi mantu 640 square kilometers eba basoni kera tuenda ithire ko savasi tubaba kuya atoya kora nebyo toma ng'ombe chieta na tore itakumya kumbe kithaka tukwenda kwendwa kuo nibo ntukore tumwete ko tukwana kiripotera ndo cia weru kuma ntere chiatigania mbitawa John Thiga.
Kirentito ingi nande mutongeri wa bare ya kai mbungene ya Meru mwenda ithile ugete ya Meru mono bare bomba kwithirwa bagikaraga mwankene jo Meru na Isiru nara kuri na urethi ni bethiritwo bakithurana thirikari iria bathurire ithire nkuruki aruga kinya nyuma ya kuriungira obisi ya minister wa ukaria bwandene Kipchumba Murkomen na kubekira wira ne bagucokaniria ukaria gutema wira ne jombeta kwithirwa jagikinyanirwa akienda na ndira Ruto kubuta Minister Ojo hamwe na Aden Duale na Migaso Gambo yakiuga ni baremi gutungatira ndwangi iria bethiritwe bakiathurirwa muthuri Muriuki gatumenyithia nkuruke ni kumana mpithukiro cia ndithia iria cionekerene na kaunti Meru ararethi petho benya maru mono ne amba na kinyanyi motongire bo Meru kinya bisi na minister okaria na Murkomen na kubate wirane akethwa kejagu ndukuku kwa githio okaria mwangira na ndio ndubo butathika gitumi mwenda ithire achimirite kuga no mwanka Murkomen thwa kiuro bire bibi siezi omo wito Murkomen nara mingweke no ndo Murkomen athana ngwe iguria Nairobi city utingwe ngiaeneo bonto kona tutheteto kumora toringire tuma anto ya na to to mwithira Nairobi ora ko to ya sifa jothe rweto ra bothiririe na ukwenu anje ne story weto ira wato ana uagu ofisine weto ra bothiririe ke yo marakweti no te kwa kuthiria na to otwira 72 hours thain imerie thato itita kuthira utike othithia so bwana Murkomen a serious na maisha na inkwenda kwira mbunge ba Kenya na ba Meru especially ambunge ba Meru ibabure to someone Murkomen in the parliament ba muri chura concerning this issue na ba muri arara on the floor ba muri wa Murkomen ubangeta kuthithia atendene Meru county nondu no kanto ba ukua kuringana ithire augitira ukinyite na wetiki ati Murkomen no mbite kwithwakira monengo wewe manthujegi okaria so inkwenda kwira Murkomen yo menya ngweku otherwise you are very incompetent no take your kumenya in this ministry corporate actually nya ku resign no kama in this ministry no to te ku understand owango gwa ge siasa you don't even understand your work kiro kuthithio te kwela wenye impi no to we ikago the antu ba kwena no ku reportera no to kwena intelligence na Meru yo kwa report what is happening in Meru county obwera kuma Nairobi okay anako tikira antu aite koria nau agio iko kwenu kwena kacha no itire nao na to chamenyo okanjo twinera bo tatheria nau elge yo marakwetu athiria ngambi nao ondo te kwa kuthiria nao thiria nawe tutone nyeguo kuthiria katore soling na antu bakureka kura nguruki mwendeithire akagwa no mwanga mutongire mugongo ethonya kirotera minister wa kithomo no ntumwakire na ndi na witikio na rimigo kiagirithia ogamba we mandu a minister of education yo kila mtu akurira thai yo mtu akurira ngarama kithomo everybody is crying no nto we utikwa ile wa understand mbeja iro release versus the cost ya mwana kuthoma omanya mbeja iro ku release chetaura mojiari nyake wango kana kia ngarama kuthomethia kenda kuma uwa ile kumanage manto ya kithomo no na mbeja ira chontho uchireta amwe kenda tumba kona na beto bathoma no ndo otherwise ministry kya kwethira bandu no kantu bakurira kana githomo itaikio mangarama na no ka Kenya bakurira taxi then bwana gamba you are failing the government and you are failing the Kenyans so bwana president deal with those kena mando ya buya Minister wangi kithirikari nene urakwenda rais aringa kiboko ni minister wege mantu jegi ogima no akiuga mwankira nandi mantu jogima ijombite kuthoja kiangaratana Duale atako meimbia akubwithe ge ministry of health sha angasha ituguru ange ni 10 billion cibitari imwe cia nawe tu wechiri talebo zo kari talebo 4 ke ni kalebo 3 private hospitals bange meja chui kaura bange betha iba kwenda kurua mbeja jasha batome ganto fulani baike ganto fulani in cash bari zero in sha bari zero bari wachesha Muthuri Muriuki Woro TV mutiro kangangi Asiasa Kathumba ni bakinyite mathikone ja mukuru uria wari mubunge wa mwekuru wa Jamilu Florence Kajuju tajathithikirite ntereche tigania ni aria mathikone ja bajukite kanya kau katha mututigi ondi siasa itiurite mathikone jaja aria omwari ajukite kanya kawe kwiringira ndebe bakioneka omuntu kwigitira muriko agetera kithurano ge 2027 nathikera ni muno guewa no ndo muntu kitha ngwewe ikulita na class na rutane class
lakini kwa kuona mwalimu ambe witangwe inge nara kinya walimu bote buya na kiongozi ondini kweta hawa wanarenja pete shima kabisa akweta father uko na father digera ni moya uko na father na atidenjira na tupa kule antu kwenu wameitetea kuna hata mahali kidogo mambo kama hiyo hatutakaa chini tuseme hatusikii. I'm the elected member of Kenya West and I deserve respect. No tipa ya heshima utukura kongi tuende adhiri mwazaji mwega kato yete kuthika mwana totiania uratonetie ati na bidii kana na kuiritaniria uteno otekinya mwanka matwaka muntu enego etarutero biashara ndene Kenya hii so kinya mami muringa ngiraro ingwira turiterete na natonetie muntu ana bidii uteno akinya ibu onto kinya onte no kuwa ndena bidii nka MP otigania West mwaka 2027 boya ile ikiaba kenane ate barabara chiato chiatonga waria na manto amai teoria kwende oria ndre muntu onge twatarate akwa kiorimba kenda tora tere nande te bromba kura kaire ire wampere ni ngani na ikubucho keriankabo natini ngaki wenya bisho mugambi ataraniri akwena gituma natwe ito twerante wetu wega wotu akanya kau gituke ya siasa tikaikiria kira itumurungi kakia mutono uriko gitene kia Meru kukula tia gas. Tumekula tia gas hii miaka mingi. Sasa mara hii tumeamua tukae hapa ndani ya broad base tuone vile tunaweza pata maendeleo kidogo kidogo tukiendelea. Mambo ya tia gas siji tumeachia Mburu. Tukisonga namna hiyo. Naona Linturi ananiangalia vibaya lakini hakuna shida. Siasa ni akili mtu wangu. Siasa lazima tutumire akili wewe yakwe nawe tonga kiongo mwere siasa kato atumire akili mtu wangu. Na tutakoreana na siasa lentore endelea weto iterende na ukire thirikari ewengi. Lakini antu ba Meru tulukirie mwaka 2027 twamwire ara mwisho no ntuthai tukwenda barabara thai antu bena mpara itukwenda bia kuria thai tukwenda ruo CS Lentore endereka kwenda kuturita thirikari na thai itwaeletie munya twamona twaelia kereto muronge twamona twaelia kawera twamona mutumewa twaeletie tukuone kedra inawezekana tena ndiburia kiuria bonchogerie itu antu betu ibombonete nkiaria matai maingi nkiuwa bila nkuromba Meru ni antu bangundi wiro ya babwe they are one man army ila nkuromba antu bantetherie to reclaim heshima they are Meru nonto Meru nesinkite ikena maneta kinyaringi arekinyite. Banki ya gweka muthitho ya Yetu Sacco nionanitie gukura bo kathare kinya memba bayo bongerekete na gukinya 118 gukura kura kuringithanitwe na mawega kuma kiri Sacco eje kiri muchemano jo mwaka rajo karina arwa kambuni je netumirite kinya kweja na dividends na gichunji gie 19 kuma kirigana kiaria munene wa Sacco eje Dennis Kirimi augite ngaukano na uchumi kwithura bumi ni bombanita kiri gukura arakinyo tonga kana assets chao chitete kuma bilioni 1.5 mu mwanka bilioni 1.6 mwandiki wetu wa Nteto Mutukikare no Karima Mburene jaja katumenyithia nkoroge. Nachukua fursa hii ya kutangaza tuwapatia 19% of your capital deposits. Next time mtetu tulikrea pesa cha kuromba choroni na ilio no karomba choroni na loji na okay I'll go to receive a rate of 13% for every share which you have. Ni migambo ya makigitonga mukairigitwa Yetu Sacco na arwa kiri mucemano jwa memba ba Sacco eje ethira gitumiria bakare and dividend na gichunje ge 19 kuma kirigana alia na CEO Dennis Kirimi ugite bakinga mwanka ni bongerete milioni 500 mungira betha bekinya kigina kiao bilioni 1.6 na nkuru kya gitarira kuma
na kuja na runi sako nionete milioni ingi magana jana na jamirongwena na kirimbe siria memba bagita kwa bakirita mbesha bedra bakiona milioni magana jatatu je 18 na kumania narabeka gambe sambanki bedra bakiona milioni gana rimwe 15 na kiuga mbese ira sako etumirite na gichunje kya 37 kuma kirigana kirimbe za chondi ira bodhuranetie. To recorded a lot of improvement and managed to close the assets at 9.4 billion, which we promised that is a growth of 1.5 billion through careful control of operating expenses. Kingesi yo kirimi na ugite ni betite na mbere kwagirithia njira ya mitandao kiri sako yao na kinya kureto tungata kwina mumemba bari na ituo bya gwita mbese gana rimera 30 na kinya kiuga memba ngiri 14 ni bongerekete sakone gukinya memba ngiri gana rimera 18. So in terms of service delivery, we have digitized a lot. Kenda tomba kubosaf, turugurite agencies 130 members mbere sako nigurite, ntombete kuongera another 14,000 in the year 2024 and we have crossed the year to 118,000. Bamwe batongeria bore kiathoneke bethra baikatha sako eje na mbondi yao nigukaria kigina kia momemba gutuma sako eje ithire gikurana njira inene na mbere ya membo ibwega nondu bakwendera kugwatira sako enio future yetu nondu bwakumenyera into bia arimi baba nakira murungu gakenderea kubwera thima so nyani ngukena ni kanyamo kau tukona 19% mbechi nyingi muno bothithia marketing ye nyingi na boruga branch ye nyingi kenda tumba gukuria itakuraya muno. Oh, that is how we can create wealth for our people. We are very proud to read to muno no twasako wetu yetu modele nu esako yetu it stands out. Congratulations no tubwangu gendongi erabolitete management yetu, asanteni sana. Kumankubu gishigo mbunge kia Southiment inke ripotrante toshewero Juma rea rieto ni mutuge kare tanambere kurumira ntito chitu twachokera ni ripoti yetu ya mwanya yegie makujamira ukepepia mitambo. Dhongo misilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Raina Mabati ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI na no igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana kitengela kana kirogoya turingere thimu kana tume WhatsApp kiri 0729628199 Raino gypsum studs and channels bei nafuu bidhaa za kudumu. Ladies and gentlemen, the Worship Unlimited season is back. Ministering is Apostolic Worship Minister Douglas Maraga, Pastor Kaberia Overflow, GGV Church Meru Praise and Worship Team, Alabaster Family, Nation Worships International, Narrators of Worship, and of course, our very own Kestin Bogo. The 3 days Worship Unlimited begins on Friday 30th January to Sunday 1st of February this year 2026, and Bishop Dr. Patrick Kariuki of the Great Gospel Visionaries International welcomes us all. We shall just go deep in worship. The whole weekend will be full of worship. Sessions begin at 10 a.m. to 9 p.m. and on Saturday, sessions are from 10 a.m. to 7 p.m. And then on Sunday, as usual, our first service is from 8 a.m. to 9:30 a.m. The Worship Unlimited 2026 on Friday 30th January to Sunday 1st of February this year 2026. Is your hat and dancing shoes ready? Yani haya madhabahu tutajaza na uwepo wa worship. You don't want to miss that one.
teke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi nyagia na kamusere inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watuika wina kiuria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya, mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Kiri uturo bwaku nwethera uri na iroto bia rujuru thongi na nikyo gitumi tukureterete thahabu yetu. Jojo ni mubango jo gwitithia kigina gyaku ngugi na gwika muthitho kuringana na mibango yaku no kona maciara ja mungana jo mwanka 13%. Ni gutetheria kumenyera kigina gwika muthitho bwega na gukure kigina gyaku bwega. Ni gutetheria wambiria education policy ya mwana igiciaraga o mwaka ukathomithia mwana waku utina thina. No ujuki investment package rega ciarana itumiroto byaku kutherema na ikeno bikinyanira utina marando. No utonye kinya mubango ni jo retirement kana legacy package ireka gutetheria ukurune bwaku ukenera matunda ja withi bwaku arambecha cha kwiga kuritera ngugi uri na theria mathuganio ni untu ni oibangire bwega ibange na thahabu yetu package narua kenda wagirithia rujuru waku ni untu bonte tonkuruki turingire thimu narua kiri 0724 114 4444 kana 07111038000 kana uriongererwa ngirwa turarure akwe nagwe thahabu yetu package kuma kwa yetu DT Sacco. Save me today, I save you tomorrow. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ekuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongia bukarungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke edheraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa Januari 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus Njero Nakuru. Nonto bwantete onkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kienda gutonkuringe nisi utereze kuwo taigua Januari ni kinyete mwisho na turenda kumirikia na style
resha chonde weekend yeje tariki 33 na nera kirabune kya the pin kirachene turi na anku etoka manuntu tumwari kirencha muro chetu ina chetu remboru komata vareta shibo kwe shibo no ya reja to ina chetu twasemane tiamwe twinde ija ukundwe ndosi ya rumbo wiki Februari yonde ukaringirwa mbusta na umbere njuma mosi iji form ni twine chetu are the pin hideout uretenine kama nuntu tumwari na the band mumiro ugiri atiri mureko therana nani ndekuira weekend ije form ni the pin twine chetu kimero moreo Nenda kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyiria ate wetirwa kale ona ndeze. Mbie mwende. Maro mwe wewe choke bonde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwinkima ya Lea Premium na chapati china muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere yagirite buruna mutujo nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toba kabura na New Palea Millers nurturing the world Lea Premium. Bagwetana mbere kurumira ntito chetu tugichokera kenda mira ikinya thoko itinyari kana itathukira barabarene arimi na biashara ba mira batumaira mauku ja kumioga jaraja ngwanene na marigo endete marigo mauku jaja ajari magwa na ne biashara jaire ingi arimi bakika kagita kara mira ije yetaga London ibathondekete mbecha nyingi mono kumane na wende bo mauku jaja ende nande ne gwatatake kuona bia kuna ntuko nuntumirane agire thoko mwandiki wetu Antito Marion Karugi na kinyete nturene Antwamo Gembe South miundene ya maukujaja kwaranirira na arimi eke ni gichunchi kia bithatu na kia muthia kia rugono ruru romwanya maukujamira. Mbere ya thoko ya miraa ingwa London arimi ba mauku ya kuoa miraa ni bagunika muno na kuona mbecha ukulukira mauku ya no ntubenda che mauku na kiumia no ende thoko ikuingwa ni baringikira anene no ntubate thukuma mauku ya bona biekireke ni watatatu basionera no mwate jo antuko miraa ya London bware ambeza sana lakini kuma miraa kuingwa urugu bwathukire nontu ugakwenda ntuka munda kare mire talanda ni kumangirithana na makuya tamaona kiumia kubyo nona murimi na kuona mbesa lakini kuma mire kwa ajili kuingwa nala kuingwa London yenda mire besa igwa ntuko ninya muntu tuko na kaya yao kenda muntu anda bingi ndene ku nontu ayerira yon kadha yombo kurithia mpara tombe kule makuya ko itari rira ya muno mire ki ya kuingwa ya London ya twayari mamuno ikona mbesa ayo ulugira kiyo nonto yetana iria mira lakini ria thoko cia ingirwe twatwigire ginya twakwamire kiyo ndi katona bi kaitu ulugira kwenda ko murungu tu alafu kuona ringi nonto mu biashara numwe ari ambote mbere tiwete ndia kuretera mbesa lakini mbere rira kutea kariu mbere kothana cio mbesa mbere yote mamauku arimi baba mauku ni botumenyithia bira bona kiri thukuma rio ntuku imwe ba thukuma mbecha 30,000 kana 20,000 indi kaitaka ba thukuma 1,000 kana 2 getha mauku ya kona 30 tuenda getha kona 25 ringana thoko bura cie ikari no ntuku ira murio yoro atu te yo aginya mana tano gwitigia ita riu yoginya mana tano twabaindika muno giuyatema aginya kuri antu bangi nabo bagamata kuma na baitithia na gibande negenda yombo koyorono
Awana bona mbeca giyo. Twathuguma na inyirira mireta na confusion nyingi kumara mira kwambiria thina yo ndore mira yeta London batura mira yeta London tuona mbeca muno okulugira mario ya nontu irongo inya cia bui tha ingo ite bui ende nginya ngazambite to thokone bua niyo mario 20 kana thate lakini mbere rango cia bui inda ta inya na tugunia thate nkendia na ile tuona mbeca inya saitie thai tugete kunia 20 inda zienda mbeca ngiri 20 lakini thai to tuende mario ya mbeca nyingi niyo mario mbeca ngiri kana ngiri ile ezi cia tera cia muno nontu ndomba kurimithia mauku ciomba ondira bisi ciomba kinya wako kinya kura ng'ombe na kuri wa muci muno ayo community yetu twaila cia muno ciitiginya mayani wirigiro bwari mina biashara baba mauku ni ati ntuku imwe thoko cia miraa ira cia ingiro ikaruurwa ringi biashara cio yacokera na utoro bwacokaniro ya uka mbere kuringana na biashara yakwa ntigo kurima bingi ontu riu twina wiriro ngabana karugura miraa no ngupanua ringi kiyanda nontu ndona mbiayo ngabana kaula karugura mirera biga 100% uti muntu anda bingi no makuo yariko oyau ngabana wetu akaulwa tufuatilia miraa batu miraa igethira ina ngwe ore gari mbere batu turia biashara ba mauku tuona mpesa zaidi na tukaomba nyote thiana betu na tukaomba nyote thia community zaidi o kugarithai yoni yo muthiayo aisunsikia bithatu nini mwandiki na mukuthuraniro ronoro rwa mwanya Marion Karugi wa Naftali. Asiasa ni bajukitie kanya kuringira thirikari ya Kenya Kwanza ndebe kiri mambura ja kigomano gya sako ya yetu asiasa baba kioneka kuga boba karungama na Rais Ruto Munini wa Professor Kithure Kindiki mwanka muthia Gideon Kimathi akiwa kakagita kambere ya Miru ni bae twe kanya ga kanene na konika munini wa Rais kiri thirikari rerio Neli Kithinji na kurikithia Kirima mburaja yetu sako ntuko ya narua atongeria mwanya ni bonenie kugwata mbaru thirikari ya Nandi ya Rais Ruto na munini wawe Professor Kithure Kindiki turea mwe kana tutemwe oni nte gucwakurani uria kinkabo uria buringire kura nabo muringira bondingira iruto tu tucoke tukethe thirikari ya Professor Kithure Kindiki mwanka 2042 na therefore tuwakari into bietu bionde bugakaria sako yenu thikireni antu betu tu antu botala madhabu antu bakuri na twetete na mandu yatu kubithia na ate ya kararune uni I want to associate myself na settlement ya kuliyo ko mwambi bowa antu inkumanya umo bwongwa ni obure au na consequences ya mandu yatu kabithia no tutu ayona uterenge in our constitution order twethera antu as a community twethera turwami akwena ona ya buturwami bainge bao bakeinyeria ati Kindiki ni mwana wao na kuri na bata ya Meru kwithirwa bakimugwata mbaru Kindiki bokaringira Kindiki kana boteringira Kindiki no wetu kana te wetu Kindiki mwana wetu kana te wetu Kindiki mwana wetu kana te wetu imwana wetu tokamo supporti ibwega kabo support Kindiki izazawa William Ruto imuchoro wetu nontu na twere Professor Kindiki and Deputy President ndirari karenjini the other day na inyamo heshimwa mwiti nari no you tell you ndaigwa antu ba Rift Valley babange tega na kwega na bakaria mwana wao kithurano kitwitite na atwe kinya batwe tuteritio antu bakuthugania gutirenge twethira twina ballot paper ethira ina president na deputy ari Mumiru tumba kwira muga agatwira muga muno Kabubu Boteng'ani bakiuga kaunti ya Meru ni thiritwe kiringwa makoko na gwitwa Mount Kenya indi kiri maendeleo gutikio tuonaga ugeta Nyeri thaiji ara twetaga kwa muntu ore ara utaraga kilomita no witeku na njira ithano cionthe ciina rami Merore nontu twetawa Mount Kenya na tugitawa Mount Kenya ibuje kilomita ingana chekirwa rami mbwereni ciambirerwe kilomita 100 na kilomita 100 ira chekirwa rami indigirwe kilomita 50 Antonia Wero TV Mbita Nele wa Kithinji Ambo ijere
Nyuma ya mĩario ya MC wa ward ya Njia ĩrĩa yoneka kwerekerwa kira minista bamwe kaunti ya Meru na MC wa ward ya Ntunene Patrick Muriuki no rete ma minista baba bateka arungi kaengari cia ngugi kiri mantu jao mono ndira betite kiri nyomba cia gwikenia Tairabu. Muriuki augite kuthithia bubu bukathumbia thirikari rietwa na kinyamu ingi jotioneka kunganirwa ni uritingo ba thirikari je ori unariritie nteto ira cithiritwe ikithiurunkate munini wa Governor Linda Kiome na gutindikirwa ome akiuga bubu ni urongo nabo uria bakumenya ati munini wa Governor tiungi indi ni Linda Kiome ugite uria wonthe okageria kugwithia thirikari ya Governor Mutuma bakamuithukira nontu batitikirio ntu bubu. Marion Karugi na report ija. Thau wasiri ngare thirikari ubati umitia dhaira mathango yathira ukia kwenda kuleva itsoke leva mwiri waku na kanyu yaku but then ukaleva ngare thirikari ro minja yamba. Ni MC wa Ntunene Patrick Muriuki akioria mawaziri ba County Assembly ya Meru kwithirwa bari na mituwe mea na atikethira mtu na kwenda wita starene ciawe agatumira ngari cia thirikari. Tutairio leva, that's your personal life. But then ukatumira into bia thirikari kukinyanga antu ube au meanto ni antu bangi parona mbize mbiba goto kona wasiri kinya garomia ka utotishithia into bietu. No, that is portraying a bad picture. Kire antu betu baraba tutarite. MC Patrick na urite barabomba kwithirwa batumi kwaragania thirikari ya Mutuma ati ni bamenye niwe Governor Mwanga 2032. Gagutha no tumiwe ya kusabota thirikari ya Mutuma twethingia no sindi no kaoto no gaguthira gutumire soko mwire ntauma ntahinyirio no ntugo gwithira thirikari iti cia to stay na ndibwire mantu amurungu ya murungu Mutuma ni Governor 2026 2027 2028 2029 2030 2031 mwaka 2032. Na ukoni ngutu ciitite na mbere utambua mitandaone ati kwina mpathu ati Governor Mutuma na munini wa Linda Kiome Patrick na uriti Anthony bareke kurota muthenya na baebele bakanya baritire ya mirungu batikubeketha. What I know about Mutuma twethingia na Linda Kiome deputy governor tu, they are excellent people. Kwina nkoma ntisi tantu nonto nkoma uke agwithira antu bena thiri batie na thiri weu antu betu turekeni Mutuma na Linda kawende bito yewe bari tengui nonto ni antu bakweshimiana into bena bene kithomo ni antu bakurima thwania ni antu bakumena ta bakwethia. I support them fully 100% because I know two of them His Excellency Governor Meru akaremo ikuita antu atuma Linda na Linda amwakilisha anareani maisha ya mundo urasia oromba ku create rift between wewe kinyana family yako wewe na sore baku so mundo ate sababu asindi ana sababu na asindio arenda Mutuma awa orogu no wedere obo ko batumi ba create rift na obo ya batu ya king this time round tukuromea gedatu tuteta yare kurweli buru tuteta yare ginya rege izano tuteta yare kurwei uroge ya nandwa ngatu ka ura embere na tu mura kane. Kiripotera Weru Juma kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali. Akiama barutere ruregani na thirikari rutongeretwe ni Rigathi Gachagua ni bakinyete obisine inspector munene wa borithi Douglas Kanja bakienda kumenya niki bethiritwe bagikirithana na maabisa bo karia kagita karia bari mechemania ne ya atongire baba rugabo na kinyagwa timbarubao ni bethiritwe bekirimanua na kwangaikwa ne baraba kuga ni maabisa bo karia kagita karia bekite mechemania ya siasa ikarikaria rua rere ntuko ya kimya kithiru thaya tongere ba bo karia mwana Kalonzo Musyoka, Martha Karua, Eugene Malo, Justin Muturi na Bangi Kathumba. Nyumene ni bethiro bagitirimana na gwati mbarubao ntere cha marikiti tora Anthony Kathenya agutariria. Thaa 4:30 jaro kere barabarani ya Taifa Road mjini Nairobi. Atongire baba ndega na thirikari batongire tunulale munini wa rais Rigathi Gachagua na mutongiro kiama kiawe Kalonzo Musyoka ikinya bakirikagira obisini je inspector munene wa polisi gukinya mateta mao.
bakiaria tongore baba ni bamenerete wikina bula bwithire tobokere kiru kiri bandega na thirikari ni polisi na ekinae na kumenere gitengo iki kia polisi nonto bwa kwaga kuthithio sonkoni bwantu bara bethire tobaki baithukira misemanio niyo ya gisiasa kiri ndio ngene ya OBC ni inspector munene wa polisi atongere baba ni bakinyirio shahidi bwao elo mabisa bamwe ba polisi bara bethire tobaki baithukira no namba jangari ja polisi la bethire tobaki tumila. 2 vehicles were sent from Nairobi by the regional police commander, one from Buruburu police station, another one from Makadara police station. Hao ndio walisafirisha hao maafisa ya polisi ambaye majina yao yote tumewapatia na tungetaka wachukue hatua, hao maafisa wakuwe disarmed na wapelekwe kotini. We are telling the National Security Council chaired by Dr. William Ruto, and of which the IG is a member, that they must rise to their constitutional duty to ensure that Kenya is governed and security is provided in accordance with the Constitution. Say if the police are working hand in hand with goons, there will be no difference as far as Kenyans are concerned. Therefore, the culture of goonism must end. So we are afraid of our own police officers. We should be protecting every Kenyan, not just leaders. Kulingana na tongore baba balenda wiki na ibubo kinyamudia na polisi baba kujukire matagare make watho akethiro to bakambire maandamano wona ya kinye tariki 12 mweri ujo tuthiete wa jere na tutarudi, na kama haitawezekana basi tutauliza Wakenya wajitokeze until things are restored. Na tumeambia police officers kama hawataki kulinda mikutano yetu wasikuje kusaidia wahuni. We don't stop this thing now, there will not even be any election. We know these are scare tactics. Nyume andiunge no kiri OBC ya inspector munene wa polisi Douglas Kanja atongire baba sokiri na kwerekera imwe kwa imwe mpaka thokoni ya Marikiti agategati ka muji wa Nairobi na kuthi na mbele kumenire thirikari ya Rais William Ruto. Kanairo tumemwambia IG hao polisi washikwe wote wapelekwe kotini, na tutarudi kwake tarehe 16. Kama hao askari hawajashikwa tutaitisha maandamano katika Jamhuri ya Kenya. Sisi na Kibaki tulianzisha free primary education. Ni kweli si kweli? Badala ya Ruto kuendeleza mpango huo ameharibu. Sijui grade 10 watu wajui waende wapi. Tukichukua serikali mwaka ujao, sema mwaka ujao, tutahakikisha mtoto wa Kenya anatoka kutoka nursery school mpaka chuo kikuu, kwa sababu hao watu wameiba kura nyingi za pesa nyingi zaidi. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Muthijantito na njira indi kunguchokere nkatho cha mwanya mutegeri no tumakwana kanya kugwatanira na bao 2020 na njira indi kunona charinga thaa 3:30 kwarura kugwatana bao tunywe kaitagate kuraja kiri mubango jwa njuma sako indi kagitene gakanimwe kwa mwaka studio chetu cha Weru FM kiri mubango jwa Regemenia Extra bitagwantinyeri Kenywa Morin Criminal karimona nire wetu Mathithio. Eje ni